أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان هیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به، خدای تعالی ایشه و لف بینه، خدای تعالی حضور تک مالاوه، صحت تک جانوه، برکت تک مالوه. خدای تعالی الآخرت و تک جنت للجنت جی و تک جنار حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام. گلی تماشاوانا مها هاوینه، مها گرمه، ضعف گرمه وسا گرمه که هیکه دینی دروا دپجه آویته خیتلم دینی دروا دکله مرف کاره پیسری خوب شو میجی مرف دنوا سری مرف دا دپجه آنا وندقات دکن همان 20 دقیقه فلان مایج مغربی را دیسا گرمه کی وسا خود مرف محافظه بکه. ایجا خدای تعالی ده هاوینه دا گرمی زیده چید که ده زبستان دا سرمایه زیده چید که گرم جی علامت گرمبونا جهنمیه و سرما جی علامت زمری را جهنمیه. گرک مرف خوش آگر جهنمی بده محافظه کرنه به عبادت خو. ایجا حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام دبید گرمی دا دروی زیده گرم دا وها بیجن اللهم اجرنا من حر النار جهنم. یا ربی محافظه مج آگری جهنمی بک یا ربی. tabii ki em dua bikin. Dua jî şeklekî ibadet e, yani em meznaya Xweda qebûl dikin. Ya Rabbi em şte dixwazin, em şte pêştir kesî naxwazin. Em evdîtiya xwe tênin meydanê, meznatiya te, rebîtiya te tênin meydanê em loma dengê bilind dikin, balî bi teva, destê balî teva bilind dikin. Ama gelî temaşavana tenê bi dua jî naçe serî. Çawa bi dua tenê zat şîn nayê, zerzevat şîn nayê, gerek meriv mücadele jî bike, meriv cot bike, meriv gübre bavêje, toxum bavêje, ilacayî bavêje, bîçer bike ji bike were malê. A gelî temaşavana muhafazabûna agirê cehennemê jî tenê bi duayê nabe. Îca emrê me çû, emrê me derbas bû, em xermûçekê ser çavê xwe binêrin û em rokî berê ro em îbadetê xwe zêde bikin. Hele bawer dikim di zamanê îro da yani meriv kare bêje ki ku ji sedî însanî saxlem ancak 25 heblimêj dikin. Ji sedî însanî saxlem belkî 25 hebsî heb ancak rojî digirin. Xwediya erda ji sed hebî ancak meriv kare bêje 20 heb. Saxlem zekata xwe didin û vesaire. Rehm nemaye, şefqat nemaye, merhemet nemaye, soz û bext nemaye, deyn diyekî nayê yaxud xel deynê xwe dide meriva bideyn meriv deynê wî nadeke. Îca gelî temaşavana van rojê germ bira her gav, her saet, her dakika bira cehennemê bîne bîra me ku dünya wiha be wê cehennem çawa be. Xwedê bide muhafazekirine yani. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe eger ku insana di qulkeka biçûtik da ji cehennemê dîtibûna ya Rabbi tu me muhafaza bikî. Ya Rabbi tu me muhafaza bikî. Ya Rabbi tu me muhafaza bikî ji agirê cehennem ya Rabbi. Allahümme ecirna min harî nârî cehennem. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî Xweda bin.